Mi smo u suštini razvili prototip mobilnog telefonskog uređaja, prvi takav vrste u Srbiji, i mi našim klijentima nudimo mogućnost da mobilnu tehnologiju koriste za dizajn svojih proizvoda. I ono što smo napravili je u suštini jedan mali minijaturni modul koji sadrži kompletnu elektroniku iz mobilnog telefona i omogućava da se tehnologija iz mobilnog telefona u suštini primeni u drugim aplikacijama kao što su merni instrumenti, medicinski uređaji i razne druge primene. Naša tehnologija je trenutno dostupna u formi prototipa uređaja za marketing u maloprodajnim objektima, koji je veoma uspešno testiran i trenutno smo u pregovorima vezano za pilot projekte sa većim klijentima.